Okay, let's go. Lungić iliti svinjski file iz moje kuhinje na još jedan način. Imao sam nekakva očekivanja kad sam ovo krenuo raditi, ali me čak malo iznenadilo. Kako ja to radim, pogledaj nastavku videa. U svijetu bez okusa, jedan čovjek kuha za promjenu. Bez ponavljanja, bez scenarija, bez studija i bez kulisa. Samo lonac koji ne zna što ga čeka. Duh iz kuhinje. Ok, sad kad sam došao sebi, mogu krenut. Nedjelja i ne da mi se previše komplicira, treba mi nekakvo jelo iz jednog lonca, kupio sam lungić i krompire ove mlade, imao sam nekakvu drugu ideju, a sad ću probati malo improvizirati. Prvo ću ove mlade krompire samo jako dobro oprat. Kao što rekao, ne da mi se previše komplicirati, pa ću ih samo fino dobro oprat, ne da mi se gulit, da budem iskren. Evo krompiri oprani, ovak vele da su svi vitamini u kori. Ja im vjerujem, pogotovo kad trebam gulit, a ne da mi se. Onda prilagodiš mišljenje sebi. Također ogolit ću ovak 2 do 3 manje mrkve. Mrkvu isječeš na nekakve manje komade, ja ću ovak ne presitne, pogled. Ovak pa onda okreneš da dobijem nekakve, znam, malo čudnije oblike. Da nije klasika. Također krompire ću popolovit tak da brže budu gotovi. Evo ovak. Ove male full ću ostaviti ovak. Ima svega par komada. Evo, utrošio sam nekakvih 10 minuta, u međuvremenu sam upalio pečnicu da mi se odmah grije na 200 stupnjeva. Evo, vratiš sve ponovo u istu zdjelu, normalno opereš prije onaj višak blata. Blato ti ne treba ovom jelu. Evo, povrće je tu, fino lijepo ću začiniti, znači malo soli. Kazna, može malo papra. Neću previše. Ok, to je u principu to, sad ću uzeti ovaj lonac i tu ću rastopiti malo svinjske masti, evo pogledaj. Ovak jednu kuhaću dobru svinjske masti. Može još malo. U međuvremenu ću si pripremiti 2-3 češnja češnjaka, ovak cijela. Samo ću skinuti ovu koru, evo. Kad se mast fino lijepo ovako ugrijala, dodam unutra krompire i mrkvu. I sad ću fino lijepo lagano to zapržiti, pa kojih minutu do 2. Ne previše. Znači začini basic, malo soli još može. A stavit ću i nekakvih pola žličice ove crvene paprike, mislim da ne treba više. Nemoj pretjerivati s paprikom, nije baš dobro u krompiru. Tek toliko da ima. Fino lijepo to sve dobro umiješaš. Dodaš unutra par ovih češnjeva češnjaka i može trunkicu ružmarina. Evo ja imam ovaj sitno sjeckani pa ću staviti unutra. Mislim da će pasat uz ovo. Po želji, ne moraš pretjerivati. Još jednom to fino lijepo samo sve sjedinim. Evo ga, fino lijepo poklopim i može sad u pečnicu zagrijanu na 200 stupnjeva, pa nekakvih pola sata, evo. E sad, zašto sam ja to kratko ovak prepržio? Naime, nisam dobio jako puno, ali dobio sam temperaturu, ima mi to neke logike. Prije će dolje doći do one željene, znači pola sata će biti i više nego dovoljno i ovi začiniti se malo bolje prožmu. Meni to ima nekakve logike. Ako ne vidiš u tom logiku, stavi odmah dolje u pečnicu, kaj da ti velim. I to je prednost ovih jela iz jednog lonca, sad imaš vremena 10 minuta, znam, odi radi nekaj. U međuvremenu se možeš pozabaviti mesom, ja sam kupio 3 ova manja lungića, svaki ima nešto malo više od 30 deka. Tako da ovdje ima otprilike kila, bit će to i više nek dovoljno za jedan dobar ručak. Fino ih lijepo samo malo posušiš i eventualno odstraniš koju ovu žilicu ako ima. Oj moj, nemoj baš previše, evo ovaj tu malo ima. Tu ću skinuti. Vjerojatno postoji bolji način da se ovo napravi, ja ga sad trenutno ne znam. Malo masnoće ove opne ako ostane uopće nije problem, pa to će se fino lijepo zapržiti sve. Sad ću ih fino lijepo samo nasoliti. A može i malo papra. Papar nije baš dobar kad se zaprži, ali nema veze, budem stavio sve jedno, evo. Nek odstoje tak par minuta taman dok si ja tavu pripremim. Ajde. Krompir se peče nekakvih 20 minuta, za ovo će mi trebati nešto malo više od 10-ak, mislim da će to biti sve taman otprilike. I tek sad kužim da nije naime jelo iz jednog lonca kad ti treba i ova tava. Ali to je zato kad lungiću ne treba puno vremena, da sam ga stavio zajedno s krompirom, mislim da bi ga doslovno uništio. Kad se tava ovak fino lijepo ugrijala, počela se dimit, staviš gore lijepo malo ulja.
i staviš pržit ove longiće sa svake strane pa nekakvih 3 minute do 4, tako da ulovi finu lijepu koricu. Znači nije mi cilj ovdje ispeći ove file, samo da ulove ovak lijepu koricu, to je više vizualno, ispeće se dolje kasnije s krompirima. Ja okrenem ovak svakih recimo minutu, ali pazim da ukupno bude otprilike 3 minute sa svake strane. Pa nekakvi 10 minuta na tavi za ova 3 komada bi trebalo biti više nek dovoljno. Ajde, ovak na prvo čini mi se da će ovo ispasti bolje nek sam planirao. Evo nakon ravno nekakvih 10 minuta ugasit ću, pričekat ću još jedno 2-3 minute da ovaj krompir prođe pola sata, pa ću to sve zajedno spojiti. Evo, to je to, otprilike. Ostala je samo toplina tave, taman još jedno 3-4 minute. Ok, krompir se peče ravno pola sata, malo i više, evo vadim van pa da vidiš kako to izgleda. Opa, bručma, opa, pa da vidim, vrlo vjerovatno se skuho već sad, a malo mu fali. 10 minuta po meni, nije skroz mekan. Preselit ću ovo meso unutra sad. Prelit s ovim viškom masnoće, jer mi to ne treba. Poklopiti i vratiti u pečenicu pa na nekakvih 10 do 15 minuta, taman da se ovaj lungić fino lijepo završi izunutra kak treba. I malo prije mi je palo na pamet, naime ovo izgleda dosta suho, zakaj ne bi napravio nekakav umak za to, tako da ću iskoristiti sad ovu tavu u kojoj sam pekao lungić i podlit sa malo crnog vina. Evo, nekakvih deci i pol. Probaš fino lijepo deglazirati dno, to je sastrugat sve ovo kaj se zapeklo, sve ove začine. Ovo je crna tava pa ne vidiš, ali ima toga. Pustiš da alkohol ispari i da se ovo vino malo zgusne, kak vele, reducira, dodat ću unutra za slatkoću, vino ovo će biti malo kiselo, dodat ću unutra pa kaznam jednu žličicu pekmeza od šljiva. Probat ću dobiti neku foru ala pašticada umak, onak malo slatkast da bude, ne previše, evo ovak, jednu žličicu, dovoljno. Aj možda još malo, 1,5. Rastopiti taj pekmez u tom vinu, normalno malo soli i malo papra. Kad ovo vino ispari za otprilike polovicu, unutra ću dodat nešto maslaca. Razmišljam kaj još dodat od začina unutra, samo sol i papar, neću ništa, u krompir sam stavio ružmarin, tako da mislim da bi bilo možda malo previše. Evo, kad je ovak iskipilo, reduciralo se za polovicu, mislim da je to to. Dodat ću unutra ovak jednu veliku kocku maslaca, ugasit vatru i pusti da se taj maslac rastopi ovdje unutra u tom vinu i to je to, gotovo. Ako imaš nekakvu normalnu tavu, ova moja je gusana pa jako dugo drži toplinu, ako imaš normalnu tavu, nemoj skroz ugasit vatru, ostavi na lagano. Kod mene nema potrebe. Pogledaj kakav umak je. Evo, maslac se skroz rastopio, umak mi izgleda i više nego okej. Sad ću ga samo preliti u nekakvu zdjelicu ako nađem. Evo, uspio sam pronaći zdjelicu za umak jer rijetko je koristim, ali dobro, sad ću samo preliti u tu zdjelicu. Umak po meni jako dobar, makar nije ono kaj sam htio dobiti. Htio sam dobiti nešto ala pašticada da bude onak jako slatkasto, ovo nije. Slatkoća dolazi tek negdje tamo u pozadini, ovdje se više osjeti onak kiselkasto. Ako hoćeš malo slađi umak, dodaj više pekmeza. Po meni ovo čak ok, budem vidio kako se slaže s mesom, ali čini mi se jako dobro. Makar nije ono kaj sam htio dobiti. Ovo dolje se peče ravno nekakvih 14 minuta, još minutu i vadim van. I mislim da sam spreman za posluživanje. I evo ravno 15 minuta, gasim i vadim van, pa da vidim kako to izgleda. Osjeti se ružmarin, to ti odmah moram reći. Opa, evo ga. Izvadit ću jedan komad van da malo odmori na dasku, da ga mogu odmah izrezati. A krompire mogu poslužiti odmah. Najbolje bijeli tanjur, zato kaj umak taman. Idem poslužiti krompire prvo. Postalo je dolje dosta i svog sosa, evo pogled. Krompir je pustio vodu, što mi se sviđa na jednu ruku. A da vidimo meso. Opa, ručma. Gle, mislim da je to to. Opa, lagano ima roskastu boju u sredini. Čini mi se to.
Znači nisam ga uništio. 15 minuta u pećinici, nakon ovih 10, po meni optimalno ovom daći oven, evo vidiš. Sad znaš i ti. Nisam bio siguran kako će ispast, ali gle ovo je savršeno. Ovaj jedan kraj, normalno, odmah probaš. Mekano, ali stvarno mekano, brutalno mekano. Ne treba ni žvakat. I preko malo ovog umaka, i evo ostaje samo probat pa da vidim. Pogled meso, probat ću s vilicom. Pa ide, moram malo jače stisnuti, ali ide, debelo sam izrezao. Ok, znači da se i vilicom izrezat, da vidim krompire, jesu gotovi. Ma jesu, gle, i više nego gotovi. Opa, lome se sam tak. Da probam prvo krompir, pa ću onda meso. Krompir jako dobar, iznenađujuće. Mogu ti reći, neki onaj mediteranski štik, znači ovaj rožmarin i ova kiselina ovog umaka, onak ljube se dobro, jako je dobro. Stari moj, možda si mogao primijetiti, naime ovo nisam nikad spremao, bila ovo jedna totalna improvizacija i trenutak u mojoj kuhinji, ali ti mogu reći da je jako, jako dobro. I više nek dobro. Onak među nama žao mi je kad mi ne dolaze nekakvi gosti da se mogu malo kurčiti. Znači ovaj blago kiselkasti umak, ovaj gotovo mi je drago kaj mi nije ispalo ko pašticada, onak kak sam htio. Jako, jako dobro. Nije što sam ja radio, ali stvarno jako dobro. Dobro, sad bez zajbancije, stvarno jedno dobro jelo, uopće se ne bi sramio poslužiti ga nekim gostima, velim. Sat vremena, onak poprilično jednostavno se radi, a djeluje kompliciranije i znam, ekskluzivnije, ja bi to tak rekao. Gotovo sam zaboravio poslužiti naime uz isto ono crno vino s kojim si kuhao. Također još jedna stvar koja mi se čini ok, lungić naime kad ga pripremiš moraš odmah jest, ne trpi nekakvo stajanje onda odrveni. Ovaj dač oven drži toplinu, tako da mi se čini da može i stajati jedno sat vremena do posluživanja, da neće biti nekakvih problema. Jedino tad preporučam ne sjeći meso ovak na komade, nek tek prije nek ćeš ga poslužiti. Hajde. I to bi bilo sve od mene, pretplati se na kanal ako već nisi, obavezno lajkaj i ako su ti ovi videi ne do Bože korisni, ima dolje membership. To bi bilo sve od mene, ima se neki drugi put, aj bok.